Tak. Jidan ki produksi pun ba nam ta ka jing ko chikia jo pikum flux on wirap ban pen nam ta ka BP ka blood pressure ka jing high ka jing BP ko ka penting penbiang ya ka blood function ka jing ya jo kasnam mo ka jing ya jo kasnam nam ta wirap ban pen dunai ta ka cholesterol ka ban flux on wirap mo tu hat to nam ta flux on wirap ro ban pen bit penbiang ya ka ban pen dunai ta ka cholesterol ka ban chopi kata ka kolesterol ka dei gawai ne kita ba ka ba kata ya ka koi ka khe chopi ka ba pen block islam ya pi ka ba pen juri ka pi bi chopi ka kolesterol ne ing ya ta kolesterol bam yang ya kok sipok man kasni bam puri bam alumuri bam shana ba fruit bam na to ka kolesterol sudah ni bam jadi am apa tu kong yang na yo ngai pi pi ka salang sarben da syek ro la da kam e kong yang kam tedam pi syek yang em de lais yang mai lat kena boleh Mengapa karena bun kolesterol. Jika orang punya bisnis karena kolesterol dan zero kolesterol karena dia. Toh, jika mau flux oil pun kuit ya kata. Nang tak sekawai balik flux oil pun kuit ya kecil blok tit senam, kecil pap tit senam. Ngai ibun mak kilo kebino pau tam. Kilo mak ani tersan ke terpeng kasing kai. Cek ke terulak. Cu tersan cu pang mai balik. Kadang ngai itu tersan. Nak kimat. Bere nak tit senam. Balik ki blok tit senam. Mentah kita yang dok haru kelandawai. Juro ai dawai, pi ai dawai macam ni. Kita punya ai dawai ketan bro. Nah, dia kemudian te mordar ni. Dia mau kemudian nilai ka kam ka bersniu kan lek unta dia ai dawai ya. Toh, dia kemudian bang ta bang juro bang dawai. Do masiro ngasih semua ki om ayu ai kai por beli ini. Bakar saw ka do. Terus nyang ro pigro. Terus siar enjak puk sipuk jongi tengah ngasih passion ni pun berisiar pamo, siar faryo, siar li. Jonga te ko he lai 100 kilo. Belai cek uta, cek sausen sansin dah. Dia di bang mulu babanda siar. Bang mangap pian. Di garong hai gitu kena mai profile. Hak po jonga pia kami jonga pi. Kamlah syu ban penmi ban kuit gitu kena wai hak kami jonga pi kai. Bang do dai sibun. Dia Kedai food supplement flux oil. Udon yang kata kapan ikut kedai omega 3 fatty acid kedai whey kepada kamu akan coba ban penlit dan biang yang blood function. Mo tanpa kamu dekat training food products mana? Piriti dia mana akan dekat ke products training. Lalu kita begini yang kamu yang PV jo pi kebersusu pikan grow. Tip tan selasa yang sabondan. Ya kita ada pun batai lah. Ketika berguna bandisha ni dia. Hamni ke kau ya pi. Karena mau ikut banyak kapal pikir selasa fit sama sagol tambah yo flux oil tebak nom perlen. Ngan seperti dia pokali kadang. Nanti man kapor memberi nam tak blood function. Nam tak jinjak jong kasnam. Pi im tabun ki beri dokter sedang kita serang kamar kapar. Habakut ke kelas ke Kajipang kapakan rai kapasar ya kari kasi jantia jongi menta. Dan mentang ngarang itu kena besar sibiu ong besar ka ima ki berbayang menta. Di bawah nambah syukur na kalau nesa itu kena ingat balik kalau nak kalau kali gajing dokter senang kelas juga BP saka stroke kebasar kali kasi jantia jongi menta. Di bawah kabar nambah kita nak aktif senang nak kabang ko bengi baman kasi. Takarong pikwa sa berpang ngateng ko. Takarong ibani ka batit masagol menta ti konstansi na itis kelas hari syawam. Kisah kini. Nomor yang ini dah pinjau tadi bukan babung. Dia nak bawa itu babung mesti kiri kiri. Dia ada tamu yang dana besti sta. Kita ni ikut kini semua di produk tak sepatali. Muah sepatali. Ayu santi kita ayu santi kiki bawa nak ayurvedik ayu santi balak klep kita kiki kenbat sudah. Muah. Ti udah hukum kini hal udah kini hal. Hani ayu santi kan. Nama tay kita boleh mau. Isyarat. Siya. Ngaso kam diti ngato ikapor so kabangawan ay kapor ng tasong pide dia. To, don so ikit hal. Bodon hapo ka branch ng ayusan ti ikit ni hal. Pite kam kini di klay. Uli ayu klay ka jong jong pi. Uli ayu. Subukai na sino mo. Jika sa ti iPhone. Dera pa. Klay dari way filter ka jong jong pi. Karena mau filter mo, toh, apa filter kabam kedi kerja umbar kat karung limbaga yang dibau kelai kesak, koi sih kembali penci, ngam di doktor tambah yuk training, tapi di doktor, ngayon limbagi training, di workshop nanti por beli akan training, sebagai cukup cekia. Markini kimdai kidawai, kenal, kimdai kidawai, kidai food supplement.
Kini kijing bang, kiban tei, ban pembiang ya kijing dot kam kiban joki, populat ya kijing pang. Mo, toh, tinggal pun kau kini hal, wira ban pun kuit ya uklai joki joki. Kam tam kilom kubinga ini papun kam sibur kita belen. Mar ini jungi ko umsyur kruk syukur, ko umduma kruk syukur. Toh saya bang sibur mo ban bah. Bang masla, bang rak kawai, bang rak syur. Syur baru betul ko umdro fight kan sekamet ya. Kadang mau IP bang lu berpun kuit. Kuit baik masalah kuit saya kuit dah. Mau kadang pun sedih pun bang. Kalau pun tak kibur ki at, bor ki pun tayo jimpang kelai, dan jimbong kelai, dan jingat kelai, dan mau lo boleh. Habang pintar dan dia kan betul mau. Ki pui mereka nong selam. Kilang mau kan, ki no kan. Kelek pun lawan mau. Ini hasil dokter kan. Lawan permau saya. Dulu kan ada saya. Kata kayak orang lagi. Kancing koi cingkia kadika spa. Health is what. Beda. Kancing koi cingkia kadika spa. Toh. Tinggi produk kita don hapo vestige. Sipun ba gam tabang batai lagi kita don sejong ki kan hero kini ki woman supina jadi ki woman health. Nanti cuci ki kan sipun produk tabang batai lagi mentah. Mana batai mentah yang ingin sa. Belum jadi sen sama langsung sebetulnya.